Verujem da bi mnogi od vas volili da imaju mogućnost putovanja kroz vreme, da pogledaju šta ih to čeka u nekoj daljoj budućnosti. Danas vam predstavljam jedan čudan slučaj Sergeja Panamarenka, koji je očigledno putovao kroz vreme. To se dogodilo 23. aprila 2006. godine. 25-godišnji muškarac šetao je ulicama Kijeva. Njegova odeća je bila potpuno van mode i izgledala je jako staromodno. U ruci je nosio stari fotoaparat. Sve u svemu, mladić je izgledao zbunjeno, ponašajući se veoma čudno i delovalo je kao da dolazi iz nekog prošlog vremena. Nakon što je policija primetila čoveka koji je delovao izgubljeno, kao da nešto traži, prišli su mu i tražili dokumenta. Kada im je pružio svoja dokumenta, imali su šta i da vide. Policiji je pokazao dokument star više od 50 godina, koji je bio u upotrebi ranih dana Sovjetskog saveza. Njegovo ime je Sergej Panamarenko, rođen u martu 1932. godine. Policija je privela Sergeja zbog sumnje da je lud, optužila ga da ima vrtoglavicu i da je dezorijentisan i odvela ga na kliniku u Kijevu. Tamo ga je pregledao psihijatar Pavel. Sergej nije želeo da preda svoju kameru. Međutim, psihijatar, koji je i sam fotograf u slobodno vreme, prepoznao je Sergejev fotoaparat koji se zove Yashica Flex. Prvi model fotoaparata koji je japanska kompanija ikada napravila. Tog 23. aprila 2006. godine Sergeja je pregledao i ispitivao dr. Pavel, a ceo taj razgovor je snimljen. Tokom ispitivanja Sergej kaže da je rođen u Kijevu 16. marta 1932. godine i da trenutno ima 25 godina. On opisuje kako je izašao iz svoje kuće i fotografisao prirodu po Kijevu. Međutim, u jednom trenutku je ugledao čudan leteći objekat na nebu. Dugo ga je posmatrao u čudu i onda sledeće čega se seća je da se izgubio u Kijevu, u gradu koji je najviše poznavao. Nakon sat vremena su završili ispitivanje. Zanimljivo je da su psihijatar i njegovo osoblje primetili da sat u njihovoj prostoriji žuri za sat vremena unapred. Doktor je ubeđivao Sergeja da mu preda fotoaparat kako bi razvili film. Nakon dugog razmišljanja Sergej je ipak predao fotoaparat. A razvoj filma je u početku bio težak, jer Yashica Flex koristi zastareli format. Konačno, radnja koja je obavila ovaj proces potvrdila je autentičnost filma. Film, to jest slike iz fotoaparata, su sadržavale oznake koje dokazuju da su slike nastale 1958. godine. Činilo se da i fotografije odgovaraju tom periodu. Stručnjak za kamere i tehnologiju rekao je da je proizvodnja ove vrste slika prekinuta 1970. godina. Dok je prelistavao slike, doktor je bio iznenađen kada je na jednoj od slika ugledao NLO leteći tanjir u obliku kruga, kojeg je Sergej opisivao. Na drugim slikama prikazane su crno-bele slike Kijeva, kuća sa dvorištem i njegova devojka Valentina, o kojoj je Sergej govorio tokom ispitivanja. I sliku sebe u potpuno istoj odeći u kojoj je zatečen u 2006. godini. Po svemu sudeći, izgleda da je Sergej govorio istinu. Nakon poslednjeg razgovora 25. aprila 2006. godine, dok je boravio u pritvoru u svojoj ćeliji, desilo se nešto što niko nije očekivao. Soba ili ti ćelija je bila opremljena sa bezbednosnim bravama i rešetkama na prozorima, iz koje je bilo prosto nemoguće pobeći. Međutim, Sergej je bukvalno nestao bez traga. Policija je kasnije ustanovila da je Sergej živeo u vreme Sovjetskog saveza, a nestao je 1960. godine. Sve ove okolnosti navele su vlasti da posete njegovu bivšu devojku Valentinu. Živjela je u Ukrajini i imala je 74 godine u vreme ovog istraživanja. Valentina je potvrdila autentičnost slika i također pokazala slične slike iz tog vremena. Rekla je da se nikada nakon tog vremena nisu čuli ni vidjeli. Slučaj Sergeja Panamarenka nikada u potpunosti nije razjašnjen. Mnogi svetski mediji su pisali o ovom događaju kada je otkriven i svi su bili u šoku. Također mnogi naučnici su istraživali ovaj slučaj i do dan danas je ostao jedna velika misterija. Da li je on zaista mogao da putuje kroz vreme? Pišite mi vaša mišljenja dole u komentarima, lajkujte video i pretplatite se na kanal. Pozdrav!